Novena a Santa Rosa de Lima en quechua. Cuarto día. Kay punchaypi mañakusunchis yuyunchismanta llapallan vocaciones sacerdotales nisqakunapaq, hinallataq astawanraq hermanakunapas kananpaq, yuyunchispaq siminta llaqtakunaman aparinankupaq. Llapallanchis nisunchis Dios Yaya, Dios Churi, Dios Espíritu Santo sutinpi hinataq kachun Jesús. Mañakusunchis yayayku hanaq pachakunapi kaq sutiki yupaychasqa kachun, qhapaqkayniki noqaykuman hamuchun, munayniki ruwasqa kachun, imaynan hanaq pachapi hinallataq kay pachapipas. Sapa p'unchay t'antaykuta kunan quwayku, huchaykutari pampachawayku, imayna noqaykupas noqaykuman huchalliykunata pampachayku hina, amataq kachariwaykuchu watiqayman urmanaykupaq. Yallinraq tukuy mana allinkunamanta qhispichiwayku, hinataq kachun Jesús. Muchaykusqayki María, Diospa graciawan juntasqan kanki, apunchis Diosmi qanwan, warmikunamanta qullananmi kanki, wisakimanta paqarimuq Jesús wawakiri qullanantaqmi. A Santa María, Diospa maman, noqayku huchasapakunapaq mañapuwayku, kunan wañuñiyku pachapipas hinataq kachun Jesús. Gloria kachun yayapaq, churipaq, Espíritu Santopaqpas, imayna ñawpaq karqan kunanpas, wiñaypas mana puchukayniyuq pachakamapas hinataq kachun Jesús. Taytallayku kay punchaypi mañakamukiku, llapallaykupa saminchaykuwanakikupaq, hinallataq vocaciones sacerdotales qatapas aparecimanakikupaq. Ama hina kaspa tayta chayta kuyapaykuwayku. Wayqipanaykuna kay mañakuykunata aparecisunchis llapallan llaqtamasinchiskunaman, anchataraq lluqsinchismanta yacharinankupaq, hinallataq paranchis Santa Rosamantapas. Noqawanqa huk kutin kamaña.